Pa u pravu ste, moram priznati da jeste u pravu. Nije baš prirodno, ali je okruženje koje jako dobro poznajem i koje na neki način u cjelokupnom mom radu, ja sam kirurg po struci, i mjesto kirurga je u operacijskoj dvorani. Iako je jako važan i mnogo raniji kontakt sa pacijentom, razgovor s njime, pregled pacijenta i tako dalje. Na kraju krajeva na temelju toga donosite i odluku kako ćete ga liječiti i da ćete ga operirati, na kraju kako ćete ga operirati, ali dvorana je mjesto u kojem vi izvodite taj postupak, vi koji upravo radite ono što je cilj da tom pacijentu pomognete, da tom pacijentu na kraju krajeva ga izliječite ukoliko je kako to moguće. I naprosto to je jedno okruženje koje u cjelokupnom, kad ja gledam u svom bolničkom poslu, najljepše mjesto na kojem mogu biti i kojem se nalazim. Dakle, moram priznati, moj početak je jako davan. I čak kad sam se odlučio za medicinu, to je gotovo bilo u osnovnoj školi. Dakle, ja sam tada već imao nekakvu viziju što želim biti, da se želim baviti time. Još moram priznati da sam kao klinac bio dosta boležljiv i prilično puno vremena proveo čak i po bolnicama. I to mi je stresno padalo u to doba jer su me ostavljali ko malog dijete koje sam jako dobro zapamtio. I htio sam na kraju i ja na nekakav način, na taj način se postaviti prema i pomagati ljudima. Ne? Kad sam se odlučio za medicinu, odmah sam na neki način se i već odlučio za kirurgiju. Pogledajte, to znači puno, to znači dosta. Nije ona jedina, nije ona presudna, morate imati znanje, morate imati vještinu, ali ako nemate sredstvo s kojim radite, džabe vam je i znanje i vještina, to je logično. Prema tome, i to je jedan dio, jedan segment koji vam opet omogućava da taj posao radite kvalitetnije, radite bolje. Čitavo jedno stoljeće kirurgija se radila na jedan način koji je bio prilično dobro razrađen, zvala se otvorena ili klačna kirurgija. Konkretno, na primjer, odstranjenje žučnjaka. Prvi put je napravio Karl Langepuh 1882. godine. Do praktički kraja prošlog stoljeća ta operacija se radila na jednaki način kao i niz drugih operacija koje su se tada izvodile. Međutim, krajem prošlog stoljeća, bolje rečeno u zadnjem desetljeću, došlo je do razvoja takozvane endoskopske kirurgije ili minimalno invazivne kirurgije. Konkretno u Lyonu Philippe Moret je napravio prvu laparoskopsku takozvanu kolecistektomiju, dakle odstranjenje žučnjaka, a iste godine i François Dubois, isto tako Francuz, je napravio to i u Parizu. Riječ je o tome da se u pomoću instrumenata malih incizija, koje su prilike 5 mm do prilike 11-12 mm, ulazi u bolesnikovo tijelo sa određenim instrumentima i kamerom koja omogućava vizualizaciju i na taj način se napravi operacija. Razvoj tada je bio vrlo, vrlo brz. Gotovo danas da nema operacije koja se ne može napraviti ili ne radi takozvanim tim endoskopskim ili minimalno invazivnim pristupom ili minimalno invazivnom kirurgijom. Minimalno invazivna tehnika ima manju agresiju na organizam. Samim time što je manja agresija na organizam, bolesnik je lakše podnosi operaciju. Manje ga boli, manja je potrošnja analgetika, brže se oporavlja, brže se vraća svakodnevnim aktivnostima. Za velike zahvate kraće se leži u bolnici. Na kraju krajeva imamo i bolji kozmetski učinak ili manji rez, ali to je najmanje važno. Naime, svaka kirurška operacija predstavlja agresiju na organizam. I ta organizam na taj stres reagira na niz određenih takozvanih fiziološkim procesima dok ne dođe do konačnog cijeljenja. Ovdje se mogu napraviti gotovo sve operacije hernija trbušnog zida, s tim da to ovisi o veličini kile, jer nekad to zahtijeva možda nešto duži boravak u bolnici, pa to može biti ograničavajući faktor. Prije svega morate biti sigurni da ono što radite, da ćete napraviti dobro. Dakle, da imate osnovne uvjete za dobar rad.
i da ćete onda ono što ste napravili upravo postići cilj koji želite postići. Dakle, pacijent da bude dobro operiran i da postupak završi dobro i da pacijent ode kući zadovoljan. To je suština čitave priče. Mi jako puno ovisimo o modernoj tehnologiji i medicina i tehnologija naprosto uvijek idu ruku pod ruku zajedno. I na kraju krajeva razvoj medicine, između ostalog, dobrim dijelom se zahvaljuje razvoju tehnologije. To vrijedi i za dijagnostiku, to vrijedi na kraju krajeva i za liječenje i određene, dakle, tehnološki dostignuća su nam pomogla da možemo izvoditi danas neke stvari što su možda bile prije 50 godina, da ne govorimo i više, nezamislive. Međutim, ono što ja nastojim svojim mlađim kolegama, a zaista jesam, odgojio sam dosta i specijalizanata, odnosno mladih kirurga, operirate bolesnika, liječite bolesnika, ne liječite bolest, ne liječite karcinom, operirate čovjeka koji ima određeni problem.